Uključujemo se uživo u zvanično otvaranje 14. po redu pozorišnog festivala međunarodnog. Draga deco, dobar dan i dobrodošli na 14. Međunarodni pozorišni festival dece i mladih DOPS u Jagodini. Grad Jagodina kao središte Pomoravskog okruga poznat je od davnina po raskošnoj pozorišnoj tradiciji. Ovo je grad festivala. Jagodina je bila i ostala rasadnik vrsnih glumaca koji danas igraju u profesionalnim pozorištima širom Srbije. Uvereni da je naš festival DOPS proteklih 14 godina iznedrio puno mladih ljudi koji se danas profesionalno bave glumom, organizacioni odbor festivala sa puno ljubavi i pozitivne energije poziva pozorišnu publiku svakog oktobra na manifestaciju koja slavi pozorište. Ovogodišnji festival odvija se pod sloganom Uvek isti, uvek novi DOPS. Naš osnovni cilj je da uspešne mlade stvaraoce izvučemo iz anonimnosti, da ih afirmišemo i nagradimo, a mladima Jagodine približimo sve čari ove božanske umetnosti. Na ovogodišnji 14. festival DOPS prijavilo se čak 46 pozorišnih kuća. Umetnički savet festivala i selektor, dramski umetnik Aleksandar Stevanović iz Niša, izvršili su selekciju prijavljenih predstava, tako da će festival u narednih 6 dana ugostiti 5 najboljih dečjih i isto toliko predstava u konkurenciji mladih. Dakle, 10 predstava iz cele Srbije i zemalja u okruženju. Naš izbor za ovogodišnji zvanični takmičarski program je sledeći. U dečjoj konkurenciji takmičit će se sledeća pozorišta i predstave. Veštice na sudu, Ko je smestio Vuku, Pastirica princeza, Snežna kraljica, Vrati mi moje igračke. A u konkurenciji mladih festival će ugostiti sledeće pozorišta i naravno pozorišne predstave. Rođene, Šid, Aska igra za život, Večernja ruža, Beograd, Čuješ li mama moj vapaj, Niš, A Perfect Day for Banana, Piš. Nisam baš kadra da izgovorim ovu reč na engleskom, uglavnom gosti iz Sofije iz Bugarske. Pre nego što proglasimo festival otvorenim i počnemo da uživamo u prvoj predstavi u dečijem takmičarskom programu, red je da predstavimo žiri. Rad pozorišnih trupa na 14. DOPS-u ocenjivaće tročlani stručni žiri u sastavu. Borka Tomović, dramska umetnica iz Beograda. Marko Stojanović, dramski umetnik iz Beograda. Nevenka Milanović, profesor srpskog jezika i književnosti. Pozivam sada umetničkog direktora festivala Bojana Miloradovića da nam se obrati. Dobar dan, draga deco. Vi niste došli da slušate nas koji moramo malo zbog protokola da ovde nešto kažemo zbog svečanog otvaranja, nego ste došli da gledate ono što sledi, je li tako? A sledi pozorišna čarolija i ona će trajati narednih 6 dana. Zato vas pozivam
da izvedete svoje roditelje u pozorište, da gledate i druge predstave. Slobodno dođite, svakog dana će biti u 12 sati i da aplauzom nagradite glumce. To je najveća nagrada glumcu. Da tako? I da sa pažnjom ispratite predstave. Ja ću samo kratko da kažem, da se zahvalim pre svega lokalnoj samoupravi koja je omogućila da ovaj festival traje i da upravo ovako izgleda i da je u ovom gradu već 14, odnosno 15 godina, nažalost zbog korone jedne godine nismo imali festival i još jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj dragoj direktorki Kulturnog centra Zorici Stojinović, koja je na sva naša pitanja i zahteve odgovorila kratko da može sve za vas. Tako da hvala Zorici, hvala Kulturnom centru i uživajte. Ove godine imamo tu čast da zvanično proglasi festival otvorenim zamenica predsjednika Skupštine grada Jagodine Bojana Antonijević. Poštovana deco, najdraža naša publiko, mnogo je veliko zadovoljstvo danas svim čelnicima grada da je ovaj festival u našem gradu. Hvala svim učesnicima, hvala organizatorima, hvala uvaženom žiriju na ovom prisustvu i mogućnosti da uživamo u svim ovim predstavama koje će ovih dana biti u našem gradu. Ponosni smo svi na to da već 14. put ovaj festival se odvija u našem gradu. Naravno, zadovoljstvo dele svi čelnici grada i naročito predsjednik Skupštine grada Dragan Marković Palma. Neću ja mnogo dužiti jer ja dobro poznajem dečju narav jer sam učitelj u školi i želim da uživate u svemu, da kako ste danas u ovom danu i ovoj nedelji kao i prethodnih godina naša najvažnija publika, da ostanete to i dalje, da ne budete opterećeni nekim digitalnim uređajima i nekim drugim stvarima, već da slušate i učite od najboljih glumaca, od onih koji su mladi, koji tek počinju, možda budu vaši idoli i možda se i vi odlučite za takav put. Zato samo pažljivo slušajte, pažljivo gledajte, uživajte u glumi i predstavama, imat ćete prilike da gledate i predstave na engleskom, na našem jeziku, tu su dragi gosti, međunarodni je festival, pa samo ono što je najlepše i velika je moja čast što mogu da kažem da proglašavam ovaj prelepi festival otvorenim. Uživajte svi!